Hello guys, welcome back to my channel, Swear Official Channel. Kapangu yakla mikate. Nemta ga yung kanin ga kanin ga arpau darit. Nemta ga nin yakla mimtu. Nin kajingile man ko kuwayu pang ha kimsi. Kana swapini he wa mantna yung manang bha wa nang kersan namasngan yele ki arpausan minit tepat nang kersan yo mantna pat mantna khai biang dap leo hadanete ta chut las ka nang kersan yo mantna ta yud ler jingile man upang bha handa rem le man yuhun bha kisakon wan usnyang bud yung make yung masandi usnyang bud umake usnyang chim yung sandi ite yele ki kamte so san minit kapisa laman 2 hours pai he usnyang renden te madep rimas gini dep job usnyang renden te nin le job usnyang renden himo te ko bang tu khuni mesin nin to itin chikle wo yamal mabhalang juai wa brosli yung masandi hitil ka jingile man go depsin yaw ba sele ang ngau na jingile man o pang ha am te po khatsan minit em ba janele gi misal marde dum dambele gi masile pan artali masi em gi perdi sarem ba te ponin ngan ba dele te job u yamal job u yamal yu pang ha cha tepat ro brosli na yamal da khai biang le biang am tenin ni tamne ten da ye Bruce Lee baklam to yung masindi Bruce Lee yung manang bahay de bon ki wakli pang yu komen yu ini dep mut akan nyaw tarit uli he wo pring pasi samse to bakla ba hetu tumut dang advertise gi bro ne bha man dalai luti utunong tre unong snai ni phit mut pelai bai chakman ne bha man ne kalamu ya kayaw ka hadum tu gumni ne bha das adbai ka pras mi de snaga ne bha not de bru kontro ne bha adap jurbon be adap ku be pras machine bha yaw do na te daw pen pem lagi ka te man daw snai gi ka pikmo hetlang i misi de sem ki wo pring pas i ba ule he daw sem ki atos ni kanya tarin ham sio to pakla om mele gini masi dapat pep gigi hadu katil lampu mele gini masi te kajing yuluti mandau le gi te bon giwa komen le spau setia wo sauna na ale madi man kayau kam ni ba 100% daw yari masi gi te yuluti kene kayau le mandau tanda yo te yo lai bai kayau kam maju lai yo yesem le kam maju yesem hi man yo shemi mundang ba video la ni lamba siapa pertela te sakawi kwa kulami phi ki pai ba bon ki wakli yang amnu rukom khanggo yagni ge daw amnu rukom am temni ta next video usna lang ba yung kate ga phang wai ki khang ga sarkar ga wai khi khang ga YouTube ka ni ke daw next video patay phi sak declare na mod yo patay phi di ship ha wai khi khang ga ne daw we daw like ko te ajing kermen hanga happy yuluti im ga khi khan yong i ko mc yuluti man em ajing kermen i wo daw like ka lang ba man namte manda em gi he ki han la ne man jingkang yu blaya iman wadu waki ilang ba mesi teman kamte saya man yuluti dawla yo dam jingkermen ni ta dawsna video kerpanga nemta kate patai pi kamnur kom kanggo ka ni daw yuluti pula yo kamar yuluti limo daw patai pi siang ne hamdam rama arudam mo beba ta ya ki watam wan ki wasman session pan biang kejing kesan tapi kamwada yu ngate ye kemen dap ada jing kemen la dapat ye video yang ngal dapat ye kemen yang pi pendap yang ada jing kemen
penselur susu yang ngawo le sakmat lang ba gini kam sina video yang pen huni api lang pai komen yang pi penselur yang nanti daw mo pan mi video ba te YouTube ale wa support pianga te pan biang sa season wa support pianga lang ba kaya ya kersan lang pianga penar do kasih man soto penar kasih man ijui sido sis nami mod amaya telih luti ya telih hinu bentala te ya support pile man ya kersan pile yang yuluti man itu wajo tim lani wajo komen amnu rela yuluti itu le MC Kermen hanga wadau kelah lagi habis ni tau MHT jingi maya prai te yon ne duitehi benta te nele MH gaya daun si lat jali ya ne ba wa kamare te ne mi opor lai te dau tu jing tiba yi dem si le te job iram da patai pi te ya te su duini kuble sibun kuble ci carmu ya pi nampak kecing kesan kayak pi yuluti nangku susu i video nang pi la yo pi yo matoi su ngalo yo matoi duitehi kuble ci carmu ya next video. Thank you for all support.